Pemirsa, kahanan pandemi sanesayan tedun terpengaruh libur lebaran mejantan sidenang yang sektor pariwisata. Punika mawinang pengaruh wisatawan saha tingkat hunian hotel ring Kota Denpasar kakan tenang dincap sane akehan kerauhin oleh wisatawan domestik. Kadis Pariwisata Denpasar, MA Desire Mulyani Maosang, sampun kabungkahnya penerbangan internasional ring Bandara Ngurah Rai sampun ngawit kepangi penglimakan becik majeng pariwisata Denpasar. Kahanan inucap, kecihnayang saking kewenangan genah wisata sana sampun ramia kerauhin wisatawan. Puri ketalar, san memargi ring okupansi hotel. Katahnya okupansi hotel ring Denpasar sampun manggih 50%, raris ring sanur sampun mekatah petang da 7%. Desiring icenin imba, selantang margi ring Denpasar sampun dengan kepangin macet. Sana nyihnayang pengelombak ekonomi sampun seninjap, rumah suk ring wewidangan pariwisata. Napi malih penerbangan langsung ke Bali sampun kebungkah, sana mawasana becik majeng Denpasar, doaning asapodeka pengerah wisatawan akihan saking wisatawan domestik, wenten siada 1% domestik saha 1% mancanegara. Selanturnya nih ngenenin inik libur lebaran warseni mangkin, paikatan dani mastikang pengerah wisatawan ke Denpasar sayan agang. Napi malih rita pengen mangkin, pesanan hotel ring Denpasar sampun sayan agang, ingi podeka mekatah ulung 1% kamar hotel ring Denpasar sampun kapesan. Asmar Putra, Bali Pos.